دوه چهارشنبه کسایتی که اجتماع پروری بازار دیرکا روشاوای کردستان کوچا داوی کرد. ولایت پاریس احمد عبدالغنی با آماده بودن که برفراه یا خلکی بازار دیرکی وشان دکه انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسی و پارتی دموکرات کردستان سوریه لگورستان بازار بخاکی هات سپارتن دمراسیم بخاک سپارتن دجی سروک خواجهی دیرکی یا انکسی ولید فرمان گوتنک پیشکش کرد تیده بحث کسایتی خود جرازی کرد. و تفاتكن بجدربينا ومرا سرفشاتنا رحمتي احمد عبد الغني بابي تمر برقي محميات جباتي خدا مديد في تاليجم قلقرت شون زياراوي دائما رشدي السر يكريزيا كردي يكريزيا تفقرا كردي سياسي توائي بيجدا ايمجي ام تكسدكن السر قوراوي وام بانغوازيا ودقين حمي كسي جيهاني حمي كسي كرد ولات باريز وكرد شريف رشد السري كريزيا كردي ام وي بانغوازيا ودقين هر كسي وبراستجي ام السر زيده هندناكن ام سر ودريجناكن وجوجي قرمه مالا عبد الغني وقمال باتك